Assalamu alaikum c'est téléspectateur Jama TV men yuri kewon goto kala inde mum ettode mum kala ko waɗo wonide aduna Allah men tawen hako joddon do men yuri kewon bawde men landi sitana wala mo gantuka menen tana wala ga gonga soso ben tana muna tana mu feñi bawde men landi sitana wala mo gantuka menen tana wala ga ko welo welo molnago men hebata fetdirgole mon e saibe sifano wowino e ka hani don honto do e télévision manduda woni télévision Jama TV télévision manduda woni télévision Jama bawde anduda ko Jama woni ko wondete sa hebi haaju ko Jama on arta kala ko hebuda ko Jama arta yo Allah dandutana ko Jama on arta daro donc ko Jama on woni ko wondete ko dum wadi me watta sina wondugol e bawde anduda kono jetti men subi men wadi e berde mon don andi kala ko e berde dakoto donc me watta sina weltingol on ko dum wadi me gaddani on émission mo manduda woni émission sappo hirande mo wada tous les mardi à partir de 20h hay 21h do wonde hombo pay ko mon kun DJ Bass mawdo futti bi do mon baadirawo mon tanirawo mon miñirawo mon ba honde anduda ko non jetti men subi men me watta sina weltingol on me andi tenon émission sappo hirande ko émission manduda kon pay ko koy habbi ko moko babbe yidi kon jubben subi kon nenira men wattante ile babira men donc be weltanama ko don to mi rewata mi huro toute la communauté guinéen wombe do Sénégal mi jitale goto mi lintata sako mi fal jami salmina soso ben manika ben kisi ben bari ben lantoma ben en tout cas kala guinéen jo représente o ka couleur ka drapeau zone verte indicatif 224 o weltanama men andi tinon heccianki wonno le 2 octobre do gandi si innama le 2 octobre hare ko jour mo anduda gonga porto ben ko jour symbolique e pular ko jour mo anduda ko journée nyalande nde anduda ko nyalande wattante nde ila nyalande nde anduda ko gilla hettude e hoore men woni 2 octobre ko duubi jelu wadi woni duubi capantati e go e nay capantati e capande jeego wala capande jeego e nay wala capande jeego e nay gila hettude hoore men woni 64 ans gila lagine hettu hoore mum donc do wonno fête indépendance men ganiti non communauté guinéen wombe do Sénégal be yaltuno be wadi fête wobbe yawno Val d'Or wobbe yawno Douta Seck wobbe yawno ka stadium ko ambassade Guinée au Sénégal nodituno kando da woni ka stade donc adami fuddade min mi wawano yaade mi fête indépendance on fiyono passé kawirawan no hebi problème ko ngal no heli e be yeyi ko labutane be nyaaw be yamahani be ko ngal ha pare ko immidi wadi ko immidi milla wawno yide do mi yaha do e 15 heures mi hewti kam invita don kono kawan be habbiti kambe be nyawndama habe dumani ko ngal dum ma pare be inni be yaltata kala butane men geddi gette den fo be inni be yaltata kala butane tanko ko ngal wada ka karo do ngandi ko yetto jallobe ko dum wadi mi wata halgol ko dum wadi mi wawali yagol ko fede indépendance kono bay mi ari don do ko do mi watta feton donc do mi fuddagol mi faala wuri mi anda tun sida nande lan jonnalan ko anduda woni l'hymne national de la république de la Guinée jonnalan hymne national mi daro mi wada duma wuri la ngabbi. Merci beaucoup Wuri, merci beaucoup hymne national de la Guinée on dundo anitina lang si la Guinée no jourde do ngandi si la Guinée no jourde hara jour ben darike ha Paris be darike hymne national feƴƴo yeey nabi keta on wadani be jour be mo be no wadani donc me weltani ko en tout cas me anditina on donc émission mo anduda woni émission sappo hirande me anditina ko émission mo anduda ko émission divertissement e émission humour anti stress bawde anduda si 20h joni hara don jodi don habbi hirande do fewtendiri écran ji mon donc me
weltani ko en tout cas do way men sifude kadi kanduda woni ka page Facebook Jama TV do way men sifude don do way kadi yawgol téléchargement application manduda woni Jama TV ka Play Store wa do way dun télécharger wadon Jama TV ka jefa mon parce que Jama TV so ñetti application wadi ka téléphone ji mon hare télé on ka jefa mon kala ko yawdon si do mari connexion wawa ndarugol programme ji Jama TV ma andi tinon si buri ni sedam me wayi udi tangolo lignon si tay welti ke afala ma natude noddugol men noddumen kanduda woni ka 78 116 82 38 wawa natugol donc kono mi watta do ngandi mi yewtiti hakkunde Allah si mi yewti welay do ngandi bay ko ma wela la ilaha illallah kono wonde wadde yahay ndare ngo artiste manduda ko artiste molana do artiste manduda gilo fuddi yimude nebi artiste manduda kala ko yimi do way dum jettude wada livre artiste manduda nder musique makko no mari mbaju do ngandi mo be no wajorto mi salmina oustaz tayben kambe no wodi no be wajorto mi anditi non kadi yimo e nder yimo be no wodi no kambe kadi no be wajorto à travers musique mabbe on artiste woni hombo mi anditi non kanko woni artiste atido arde hado e Sénégal atizude kanuda woni grand théâtre mais salmina addunobe be do o structure manduda woni alias région wonno ko addimo do kanko artiste mo mi halal taw inde makko mi anditi non on musique mo don darde na kanko tum mo waddimo e bandirawo makko manduda woni Fatou Ba yehendaren fiti o manduda woni Alpha Dara fitirin Fatou Ba joni arten kay mi so mo sabboyrane wuri la wela sit down, say day. Kota sanyo gida mahau, de sit down gaini. Kota sanyo gida mahau, wata masuda gol. Kota sanyo gida mahau, feuja kanda, gida sanja take. Gida yo gida, eyo gida yo gida, eyo gida wa gida, gida yo gida, gida sanja take. Sanjo gido mau, si sanje gido mau, decidion sedai. Gamau sanjo ya giku mau, sinadunga akitai gido mau ya na gotogo. Haraongo memotako, sukabe yombe, yube yombe, sukabe yombe. Gol gigol podai sanja, gigol ko butu yidi. Dode ala ki kongol la frontier ki kongol la garfati ay gida masi kambiri ba goto hadata mo dari gida masi desudi dante goto hadata dari si osodu otawal kajinda bungai lejoda dari si osodu kalle kawala bungai manyoda gida so dani ma tonkia watto bungiradi si o yidani ma kigole la bala yidai ma bungirabu kono jamma mo titina on gido ma don sinadun anin sai gida yo gido eyo gida yo gido eyo gido wa gido gida yo gido gido sanje take sida yidi gido mau koyo yurmodir sida yidi gido mau koyo fewjodu sida yidi gido mau
kere lanni hakkunde Allah welu welu ɗon andi goko ko so yi ko welu so yi lang ama ha ɓurtina musique o lana lan continue lang ama na mere ko o yimi ko weli Fatou Ba on anu ɗon Fatou Ba modde fitiri Alphaji Dara ɗon andi so yimi ami ha musique on gasi mi continue lan amude na mere ko yimi ko weli warata ko weli warata koni ko si ɗuɗali kono ɗum ɗo welo ha ɓurti Alphaji Dara ɗon andi modde fitiri no manduɗa woni Fatou Ba donc Fatou Ba ɗon andi ko bandirawo makko ɓaddi fitirin ɗum ɗo c'est extraordinaire ɗum ɗo no foti an yaha waɗa musique waɗa carrière eno musiri yaha ha réussira e ko jokkuɗa kon yaha ha réussira e hunde nde anduɗa woni musique yaha bandirawo ma ara tawama e musique jokka ɗum oui c'est une fierté hande miñirawo Alphaji Dara si inni yimay si inni no faala yimugol ɓe innayimo yimuɗa duwa yimugol par ce que koto ma yimi ha réussiri koto ma yimi ha ari Sénégal kanko woni attiɗo wadde ɗo concert grand théâtre hebbini grand théâtre ɗum ɗon ko fierté kono attention min mawɗo futti hande ne moni waɗi de animation ni mi waɗa théâtre hande si bandirawo gennuno hara bandirawo gennuno falanade théâtre probléme ara memminike ko yayni ko aujourd'hui le monde para kuy ko ne ñande mon ɗon pa yarata hakkuy o nayne le monde para kuy ko ñande mimmiña inni naata e affaire théâtre ko kawa tola noddude kawa tola noddude allo Basiru nalato Basiru ko Basiru ka way na fala yotude ko minani konko gonga joni mi ñamma wo zoy théâtre kombo non nadi moy théâtre ani ɗum ko affaire poyndan non mi jabata ɗum to naade mo dem piiji mom piiji affaire poyndan affaire samakala yagal ɗani joni mo dowa wadde bakku mo dowa wadde no bak awa bak na bakku awa bak mo dowa wadde bakku naade mo ɗin théâtre ji ɗin piiji non acci yaltinemo ɗum o yalta tun ɗo yaha soirée ɗo yaha puuji fija en tant que non ɗum ko puyndan waaw ɗum ko puyndan na golle noon merci beaucoup koni kawiran parce que nini innete komi fuɗɗagol mi woni nini way mi anditino na kawonto noddata wooday nodduɓe mais mi anditina o Alphaji Dara mo yiɗo ɗo réussir e carriére makko kanko kadi ko fuɗɗoto tun o heeɓi caɗele na kanko tun kala artiste jo manduɗa réussir woodi ko rewi Alphaji Dara ko fuɗɗoto o ganda peut être no gasa ko fuɗɗi yimugol tun bappa makko noddimo inimo allo Alphaji o no ala ton no warsude ɗo e jaam komi nani konko gonga joni mi nani a yimay non ta yeddu Alphaji ta yeddu mi nanni ko yimuɗa kon non Alphaji iɗani min naduma janggugol non so min naduma janggo a janggi ha jippini millan sikka a yahay woni waɗa comme ko oustas tawi ɓe watta kon ko oustas ɓe ɓeya watta kon karama ko Mamadou Winda Diabo non nata yimugol o ta yeddu ta hennu jama on haalay he min ko jama on haalata kon mi heɗota ko ɗum eseɗa andi wo haalede bona mo bonna hula wolede bona mo bonna hula jama ko haalta kon mi heɗota ko par ce que lagane si ɓe woli si tawi na gonga a bonna haray mi hula kono noon mi heɗitike musique mawde kaynata ɗon mawɗo e ko ɗati ara wona kam moɗori tagui si kulol yeppi tuba ɗon aray pellitugol ala ɗon Alphaji ko an yimingol ko mi heɗitike ɗa yimude kono noon gonɗumi faala wata hesinan a faami affaire musique on ta hersinan par ce que ko affaire puyndan noon affaire bandiyagal merci beaucoup donc ɗon andi koni kala waɗo musique artiste ɓe buy invité ama ɗo DJ Bella DJ Bouba invité ɗo artiste ɓe buy ko honno woynata ɓe ko honno ɓe innatamo si ɓe posé artiste ɓen question ɓe inni ɓe nde fuɗɗoto ɗon carriére mum ko honno e caɗele heɓuno ɗon on nana e tigui artiste ɓe no inna non komi fuɗɗi wadde musique on seke hari mawɓe jaɓano kono mawɓen ha joni ni mi suuɗoto woni donc c'est ça ko noon affaire woni c'est la musique kono wata woni donc en tout cas wuuri a fisana elan numéro téléphone on kala faalaɗo participude ka émission noddalan kanduɗa woni ka 78 116 82 38 ko ɗon tumi rewata mi yaha ha Keur Massar mi salmina wontiɓe ton e Keur Massar Adama depuis ton e Keur Massar ɓe hewrikemo foto wala seeɗa simi wi Keur Massar mi yaha ha kanduɗa woni takko Keur Massar woni are 54 mi salmina wontirɓe ton e are 54 mi yejitali omo anduɗa woni Mama Ba kanko kadi o hewirama foto wona seeɗa mi yoɓaɗen 150 mi yaha kanduɗa woni ton e Tingueji
mi yejjitali wontiɓe tingeji kamɓe kadi ɓe weltanama fotomona seeɗa ɓe yejjitaka ndesan kono na ɗo mi ƴettude taw numéro téléphone walla miɗo naɗa clip mi haalalta taw dernier mot an o wawi par ce que mi haalal taw dernier mot an iɗa andi si mi haali han paari mi haala e dernier mot komi sakkitoto haalde ko après mi naɗa clip wawi par ce que mo ɓeeno mari dernier mot mum mo ɓeeno mari dernier mot mum woɓɓe goo so wondi ɗo ɓe waynadema dernier mot on hara ɓe ƴawi ko otowal hara ɓe waynadema hara ɓe duwa hotugol maɗum voyage ugol par exemple ɓe ƴawi ko otowal ko dernier mot maɓɓe moɓe haalanta dernier konngol koɓe haalantama konko ho siko haalo français jo innama bye bye ciao ciao kono noon mi haalnama mo beeno ono waynoto noon lan andi maçon jogoto Allah hinnomo yaafo maçon jongo yaadone patron makko golle tawi ɓe yehi e sance on ko 10e étage ɓay ɓe yehi ka sance gollugol patron makko ari ha ko 2e étage no gollude patron makko innimo yo yaw ko 10e étage o golla o yehi ka 10e étage tawi mo gollude toon mo mahude toon Allah ko watta kon ɗo gandi accident de travail accident no wawi heɓude nokkel ɗin fof no accident de travail waji on kaw gollata ɗon 10e étage o wi 10e étage o morti o yani kono mi andite noon waji on hakkude ko iwrata 10e étage ha o mema leydi ndin o haali dernier mot makko mi haala noon waji on ko 10e étage o wonno o mortike o wi 10e étage ha joni mo yarnude o memalta o leydi ndin o wi 10e étage mo cippade o hari ha 9e étage mo cippade o hari ha 8e étage mo cippade o ari ha 7e étage mo cippade o ari ha 6e étage mo cippade o ari 5e mo cippade 4e mo cippade 3e mo cippade yanugol ngol fi yanugol ngol mi anditi noon patron makko naka 2e étage waji on ko yanata ha o ari ha ko 2e étage o hayni patron makko himo ko hakkunde ka air o mema leydi ndin mo hakkunde ɗum dow ni o mema leydi ndin o fokkiti yanugol o ari ha ko 2e étage o hayni patron makko ko fenêtre patron makko no tappa o noddi patron makko metere patron makko nani patron makko yeƴƴiti inni mo nam o inni metere makko jango mi arata golle merci beaucoup en tout cas nodde men kanɗa woni ko 78 116 82 38 wuuri so tawi goɗɗo no ka ligne wawi mo nadugol so tawi goɗɗo ala ka ligne yehen dare o manduɗa woni leega ba wo ko ɗum jomba joni arten ka plateau men kanduɗa woni sabbo hirande wuuri ella weela hakkude Allah mayen korum jomba kum amina suka korum jiwɓe ɓen amina suka korum jiwɓe ɓen amina suka no foti amina isuka korum sigi wono laba amina isuka korum jiwe ben amina isuka nene jomba mama jomba yaya jomba kore jomba bandirabe ko bandirabe niyaju korum jomba kum amina isuka korum jiwe ben amina isuka korum foti o dimba ibaya. You wanna love o dimba ibaya.
Aminay suka merci beaucoup lega ba konu jomba ko aminay suka konu jomba ko aminay moko ba konu jomba ko aminay kawte den konu jomba ko aminay hay welti jomba donc en tout cas weltani ke mo kanko manduda woni ko lega ba woko konu jomba c'est très important konu jomba ndesan nyande pere wadi ndesan hara isayi yimbe ben no welti hara min laabi buy hay mawbe go imam mi da halgol habe to be ka julide ko be julnata don kono mawbe julnobe mi kanuda ko biddo mabbe okkitite hakke ma ko be welti na nyande be ari be naati kaduma huba be naati kaduma be yeji hakkunde yalla dum ko dum to wato de fionu parce que a weltoto ande ne a biddo maaje heba mo ko heba mo ko doa hebede don ne amo no doa ne irede non dankodamo ha nyande go okkitiramo o ardam kadi o yaada kadi e teddungal donc dum non kadi c'est très important ko don tung reweten min heure menace be anduda woni jombube e nde hitande don merci beaucoup o manduda woni grand samba manduda dimanche o yontere o fejjudo wonno ko jombayno merci beaucoup félicitations grand samba weltanama foto wona seeda aissatu korka heure menace minen toro Allah yo Allah dewgal ngal barku c'est très important donc sukabe jombe c'est très important oui météo e ngal do wo jangol no ara do jangol fejjugol mi mbari jam manduda min mi anda fiyonu célibataire ben dum hanni jangol no wadi an mi célibataire jo yata e hurgo ka do lotorede ka jangol hara yimbe buyno rangi on tigi nata hara ko duma sans jidinni sans jidin ko har ko ya audit ndiya na ihra dow ya hara jama foppu be ka galle fo no fala lotade an nata to tawa ala ko wada ko daragol bortagol hala ba daro audita sanson hakke ma ko be hulindiya audita sanson daro yetta elan en et deux et trois sibe hibbito maari ya goddo yetta ndiyan ka jangol har feno jangol burta wulde do ngayi wobbe go yetto bari be ngayi be nada si won ndiyan ka der hurgo be jodo le ton min nanay wobbe no jangaton ay to si wa dum jangata ke dusu merci mi yey wobbe go be nada si wo ndiyan ha hewa tew be jodo har be huli hibbitagol ko be jetti badani mema seeda leppina do mema seeda wadani mema seeda hajugo ngol leppo be acca wadani haba ngol si leppi be pito wobbe ben sifa ko da wadi ko wobbe ko jetti poti won fuddi 1 2 et trois tumbe hibbito non jara c'est pas grave merci beaucoup en tout cas son fala pasi bude on demen kan da woni ko 78 116 82 38 me weltani ke kala wonde men darde nani lang hala ko mari importance min nion fête indépendance on wadama célébrer do kanu da woni do e Sénégal me nganditi non voile d'or wadama ton kadi communauté gi non ari to wadi fête say goddo kali nyalo. Ok, merci beaucoup. Ok, en tout cas, notre demain que 78 116 82 38 ko don tu merewata misalmina o mandoda woni aja misalmini mo mandoda ndesan joma sayfon nene o weltanama fotona sede be jitali en tout cas o mandoda woni muminatu depuis ton e Grand Yoff et tout la Grand Dakar et toute la famille Diallo kambe kadi be jita ko fotona sede be jitali ay seni zone de captage mandoda kan kadi ko ndaro sabbo hirane menti non émission o sabbo hirane ko émission mandoda moda tous les mardi à partir de 20h hay 21h do e Jama TV do waymo sivugol do way kadi yawde abono burtong abonogol ko anduda woni ka page Jama TV ka Facebook anduda wawa yiide émission jidi Allah so hendike émission jidi si tawi hendike émission partage yetto jallobe wawa hendagol yetto jallobe si hendike be partage na yetto babbe si hendike partage na yetto bari ben si hendike partage na yetto silla be si hendike partage na yetto camera si hendike partage na yetto yula partage na yetto bangura partage na ha Guinée foppo hendo wontirbe ortu Guinée moyen Guinée basi Guinée forestière be salminama ko don tun mi rewata mi ya Fouta Diallo mi salmina moko baabe Fouta Diallo jiwbe Fouta Diallo nenirabe men Fouta Diallo sukabe Fouta Diallo be anduda ko teddube seede mum sa hewti Fouta be jabbotoma sadi mako toli be wernitama hodete ko sambe jonnete yara nede jikke be hollatama donc mami hala fi mon donc ka Fouta Diallo don ida andi joni mi gayni hedogol o so manduda woni lega ba ko dum jomba mais mi anditino lega ba to yimali fi affaire duma honno mariage o do kadi rika yimuno ko ina ton hari hande hari si fiji dai ko ange gorebe maben hande holla ma goddo go mais min son ko no ngaldini mi
sonji ɗi yimeteɗi haɗa ko fi peera hono inete lega ba yimi sifa makko ko inata ɗon seleli senday goreɓe no fof no andi seleli senday goreɓe mais ko honto wonno men famali woni kadi ka inata ɗon 100 000 sina ɗum jomba yata ha weyi kotirawa on ko Sénégal ɗo jibina o jandi o meeɗa yaade Guinée o yehi Guinée fi jombugol mi gandi tino on ko yata Guinée ko iwata ɗo yaa Guinée harimo jogiti 1 million francs CFA ko hewti ko frontiére ɓe sensanimo 1 million francs CFA o ƴetti 500 million o watti faran o ƴetti 500 000 francs CFA e nder 1 million o sensi o waɗi ɗi faran Guinée o e 500 000 francs CFA o mari ka jifa makko donc aɓa hewti ñande peere on foppo waɗa ɗuma ko duwante ko foppo waɗa ɓe buumi jomba ka naɓugol jomba ɗon ko ɗon probléme o woni souvent ko ɗon haalari ka kan arta goreɓe jomba ɓen darani koto am ɓe inni 100 000 sina ɗum jomba yata 100 000 sina ɗum jomba yata koto an si ɓe innuno se leeli sende goreɓe koto an famayno kono ɓe inni 100 000 sina ɗum jomba yata koto an noon ko premiére fois makko argol Guinée o nani 100 000 sina ɗum jomba yata koto an no andi no jogiti ka jungo makko ka jiifa makko ñaamo no jogiti ɗon franc CFA ka jungo makko nano mi anditi noon o sensi no mo jogiti en franc Guinée joni probléme o woni o nani 100 000 o anda ko 100 000 franc Guinée inna siko 100 000 franc CFA ko ɗo woni probléme on ɓenni 100 000 sina ɗum jomba yata koto an dari sa anda ko yalon ɗo koto an dari inni ɓe juɓɓe no yimude 100 000 sina ɗum jomba yata 100 000 sina ɗum jomba yata koto an inni ɓe he si tawi ko faran Guinée min do mi jonnay si tawi ko faran CFA on ɗuytanay lan seeɗa si tawi ko faran Guinée min do mi jonnay si tawi ko faran CFA ɗuytanon lan seeɗa si tawi ko faran Guinée min do mi jonnay si tawi ko faran CFA ɗuytanon lan seeɗa wuuri ƴawni clip on joni arten ka plateau men kanduɗa woni sappo hirande may 78 116 82 38 allo salamu aleykum allo waleykum salam wa rahmatullah DJ Bass yoɓi ɗuwaɗene maɗa nawna mayɗa yoɓi ɗo baba maɗa assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullah DJ noye nala toon no marsude jam ton alhamdulillah no golleji a yettude Allah fo yaali jam ton alhamdulillah enani barikallah bisimillah ko honno yirɗon émission sappo hirande machallah nami meɗen jooɗi ɗo meɗen siiva mo ko fierté molanaɗo kadi wonani men quoi merci beaucoup wawa ko encourage gol on tuminan vraiment golle ɗen no laaɓa vraiment ko yo mburtu kadi wakkilade quoi merci c'est pour vous le travail c'est pour vous minni ko honno anditineme inde nden ko c'est ton frère Diamantaire Hoore Bombi c'est mon frère Diamantaire Hoore Bombi Diamantaire Hoore Bimbi Hoore Bombi a way noon ka wey mawɗo honno way no welantema way jam tun alhamdulillah nani mi sikkiɗa fawi hiranden habbilan way noon mawɗo meɗen joɗɗini ɗo habbi mako asa gayni walla rewa ga waɗe na school ko hay ka hewtoyaka suudu ok joni noon hiranden ko suppu ko futti ko suppu kanje e koko mafetika ko ha ko bantara domowo de suɓat landotako ko ɗum defa kono noon ɗo wayande ɓay haray jentitiɓe no faala andude non hande kay ɗum noon ko spécial quoi hay ka hande koko wowa waɗi quoi donc ko fo ke ko min wannama surprise molnaɗo ko hara sa ari wona ko sikkuɗa kon tawta ok merci ɗo noddamen honto nini ɗo noddamen honto par ce que iɗani jooma jamantere ka jamantere jo jamantere ɓe souvent haare ɓe déplacé ɗo ka ok Keur Massar no ɓe Keur Massar waɗi allo Oh, il est parti. Merci beaucoup, Diamantaire Hoore Bimbi Hoore Bombi. Merci beaucoup. Weltanama photo wona seeɗa mi weltani ke wontirɓe Keur Massar ɓe wuuri ƴawnu clip on ɗuma 15 secondes to gontuma arten merci beaucoup Rika 100 000 sina ɗum jomma yata merci beaucoup mi weltano on ɗo manduɗa woni Diamantaire Hoore Bimbi en tout cas waɗe makko noddon men ganduɗa woni ko 78 116 82 38 ko ɗon to mi rewata mi salmina régi manduɗa kanko woni ñoƴƴude bouton mi salmina kala wonɗo ka télé ɗo mi salmina o garanjo ɗo woni Garan Mbaye manduɗa kanko woni ka machine mum kanko kadi mo coka ɗo to hakkude Allah mi weltano manduɗa woni Aissa la directrice manduɗa kala konngol majjirgol ma e français sa ari
tawi o joɗodi andi tawi kongol awe merci beaucoup mi weltanike mo fota wona seeɗa Rika ɗon andi Rika kala ko yimi welay min ko homo musique makko ɓurtan mi welde Rika ko inata ɗon amma en ka jande eyo jiɗiɓe yo acce fayɓe mo janga yo e jande dina kana fay e jande l'école wallay merci beaucoup ko inata ɗon fijindaru janguɓe ko tampere mo janga c'est très important kono kadi fijindaru pay koy ko anduɗa ko jangoɓe hara hakkille mabɓe no weeli a hakkille ma wela ko tampere kadi ɗon kadi ko tampere ha woyi par ce que lammarno ɓiɗo kawirawan go manduɗa o jangi l'école classe goto ko watta premiére année makko o waɗimo 6 ans mo ka premiére année on mi anditina on 6 ans mo waɗi on fof ka l'école o meeɗa yaade à table comme si par exemple professeur jon ara pose question o towne jungo o yaaka table o inna ko ni maɗum ko ni ha hande meeɗa wadde kawan etike ko watta kon fof kawan yehi ka karama koɓe ɓe innimo ko ɗum koko gera ko ɗuma ɓayɗo gandi a wata yaade toon ɓe ron kama innude ɓalejo maɗum danejo tawi ɗum ɗo fof nayi fus kawan yehi waɗi duwaji waɗi sadakaji fi yo ɓiɗɗo mabɓe kamɓe kadi yo eto heɓa moyen wawa wakkilade comme goreɓe makko ɓe no wakkiloto no ƴetta premiére kono ɓe ronku kono ko ɓeynata kon ñalande ko woɗɗu nde woodi nde arata ala mbiɗa andi noon sa inni ɗum pay ko ngo sikkay ko ñande julde inna ñande goo on ɓiɗɗo kawirawan waɗi mi anditinon ko ɓawo jotto si question posama hande o meeɗa townude jungo ñande goo e nder ko Allah watta ko par miracle professeur jom pose question yombuɗo ainsi 1+1 question ɓe posi 1+1 on ɓiɗɗo kawirawan towni jungo ɓayo towni jungo élève ɓe hikkodirnoɓe fof ɓe yanuɓe faɗɗa par ce que kamɓe ɓe wondi e makko 6 ans ka école ɗon ɓe meeɗa yide ka o fonti jungo mo innamo yaade ɗuma o fonti jungo tuma o wolala e fus woɓɓe faɗɗa ɓen ɗon ambulance arani ɓe naɓi ɓe professeur jon hakke ma ko welti kanko mo andi jiwon professeur ɓe buy jannimo o meeɗa yaade ɗuma o table kanko tawi ɗum ɗo welimo o inni ɗum ɗo ko ma o nodda nene e jiwon e kawan ɓe ara ɓe tawe ɗum ɗo par ce que ɓiɗɗo maɓɓe on c'est la première fois ɓiɗɗo maɓɓe on question no posamo towni jungo ɓay professeur jon neddi ɗuma ɓeygu kawan ɓe ati nodde tawi ɓenɗo no yeyde ka makiti ka marché tawi ɓe yeyde makiti ha ko bantara taku jakatu liƴƴi ko ɗum ɓe yeeta ɓay téléphone maɓɓe on soni ɓeygu kawan noti professeur jon innimo a teddo félicitation ɓiɗɗo mon o towni jungo hande womo lam pose question mo faala yaade ka table ka yeeso jama fof ka classe o réponda question on ɓay ɓeygu kawa nani ɗum ko ni ɓeygu kawa buggitori tabagal liƴƴi ngal weddingal dogi ɓayɓe dogi andi tun sa yi wayri ɗa joddi e goɗɗo o dogi ɓe ka marché yi ɓeygu kawa no bugotaba ngal o doga ɓe sikka ya quelque chose ene o feeti ko no waɗi qu'est ce qui se passe ɓe dogi ɓe nangoyi ɓeygu kawa eni nono ko welo mi heeɓi ɓiɗɗo an on 6 ans mo janggo o meeɗa yaade à table ko on yi hande towni jungo ha joni noon mon towni jungo ka classe to joni koye mi yaha mi tawe ko répondata question fiyomi woni fiére makko ɓay nene ɓeygu kawa no weldi e ɓen ka makiti ɓen ɗon fof ne ñande hakke ma ko ɓe welti ɗum no kamɓe kadi ɓe soki place ji maɓɓe ɗin fof ɓe jokki ɗuma ɓe dogi hakke ma ko ɓeyti ɓe doga prr ɓay ɓe kuppi ɗon professeur jon janno o ɓiɗɗo kawan on noddi directeur jon haalnimo directeur jon tawi hakke ma ko welti inni nodday baben inni nodday kawan puis kawan yo ar tawe ko ɓiɗɗo mum on répondata question on ɓay ɓe noddi kawan tawi kawan koye chantier wonno kawan no mari employé ɓe goldata timmoɓe wono 50 personnes ɓay ɓe haalni ɗum kawan koye 7e étage golla e wonno ɓe haalni ɓe ini ɓiɗɗo mon on wonɗo ka classe on hande o towni jungo fi répondugol question no posa ka classe kawan rewali ka escalier ji kawan ka fenêtre ɗon hocci cikki hakke ma weltare ɓe hocci 7e étage kono fus waɗali ɓe dogi ɓay ɓe dogi employé ɓen fof dogi jokkiti kawan ɓe ari ha kanduɗa woni ka rond point ɗo honoyte rond point ɗo honoyte wakam ko ɗum ko ɗo waɗi rond point wakam tawi policier jon no dara ɗon réglo circulation ji o yeehi ɓenno foppu no doga policier jon sikki hay ko gujjo policier jon rewi ɗon jokki ɓe ɓay policier jon rewi ɗon jokki ɓe dogi ɗon ha ɓe rewi ɓe rombi kanduɗa woni kam ministère de l'éducation
ɓay gardiɓe kam ministére de l'éducation hayni keɓe nangi ɓe sikki hara ɓe fokkito taw ko manifestant ɓe arɓe faalaɓe sakasugol ɗon ɓe nangi ɓen ɗon ɓe nangi ɓe noddi ministre de l'éducation yalti indi ko ndu waɗi ɓeɗo gardiɓe inni min yi ɓeɗo ɗo no doga min anda ko ɗum ɓe dogata min nangi ɓe ɓay kawan ɓe landi ka kawan ko no doganta o inni ko ɓiɗɗo makko on mo anduɗa 6 ans mo janggude o meeɗa yaade o table hande kanko woni ɓe posi question mo towni junggo mo faala yaade o table ministére de l'éducation hakke makko tawi ɗum ɗo welimo kanko kadi par ce que koye pouvoir makko fewno makko on exploit ɗon heeɓi kanko kadi o immini golloɓeɓen ɓe ƴetti kadje ɗuma fof ɓe jokki ɓe yaari ka l'école hana kon ko on miracle woni miracle ɓe fof ɓe naati yeyoɓe makiti ɓe ɓe iwti ɓe iwti kam makiti ɓe dogi ɓe naati ka l'école ka classe ɓeya honenete ministére de l'éducation e baɓen jiwon ɓen fof ɓe jokkodi ɓe nadde ka classe par ce que jiwon ha joni no towni junggo kono ɓe faala tawegol kamɓe ko ɓiɗɗo maɓɓe on ha hande ɓe meeɗa yiide ka ɓiɗɗo maɓɓe on towni junggo yeehi pour posa question ka classe yeehi jaabi no ɗum ko welo welo joni noon ɓe fof ɓe ari ɓe dari minni on fewndo ɓiɗɗo kawan towni junggo woodi ɓe jodduno ɓen ɗon faɗɗa ɓen ɗon kadi ɓay ɓe faɗɗama famille maɓɓe on nani ɓe faɗɗama ka l'école ɓen ɗon no ari humpitagol ko honno faɗɗini ɓiɓɓe maɓɓe ɓe ari ɓe tawa e même situation on ɓay ɓe ari ɓe heewi tew ka nder classe o eno towni junggo ha joni ɓiɗɗo kawan on professeur jon ari ha e makko ɓay jama ari professeur jon ari ha e makko falama inde joni joni ar réponda question o ko ɗon mi woni hadde ko towni junggo gon ɗon mi artay allo salamu aleykum allo salamu aleykum aleykum salam on jarama de tan ala ton jantum on fo yaali alhamdulillah honno makete ɗon ɗo noddamen honno makete ɗon ɗo noddamen honto Fas ɗo noddamen Fas honno makete ɗon honno inete ɗon yero juma honno way jantum nani kono ko bisimilla mon ala minen hiro on ɗon foti wona seeɗa ay miɗen salmino foti émission mon o miɗen darde mo ɗo dal machallah ok merci beaucoup no jarama ara min landi ɗon dédicace goto quoi hombo e maɓɓe eyi mboma eyyi hombo e momaji ɗin mo waɗɗon e makko o ok ko hombo kata o mboma ɗon par ce que mi andi o mboma ɗon c'est pas pour toi seul gonga français ɓen ala miɗo hokkalamo tous les sortissants de l'émiro ok l'émiro wareya voilà ok merci beaucoup ok min ni ɗa andi kodi ɗamarani men ɗon hirande ɗo andi émission ko sabbo hirande innete awa tous les mardi à partir de 20h nani d'accord sa daraymo noon ko ya faw booliwal takkoma ara gayne tun hirtoɗa sallam jogi ok wuuri hawa nani ɗon te kala mo ɗon boma anatanda ala ok merci beaucoup merci wuuri juma ka merci beaucoup o weltanama kanko manduɗa mo noddute depuis ton e Fass mi hurike wontiɓe ton e Fass mi hinni Fass hakkillan yayi ɓe anduɗa woni Diadiam Mariama Fass ɓe weltanama fota wona seeɗa Moustapha Silla merci beaucoup komo sare ko artiste jo marɗo talent kan kadi o hirama fota wona seeɗa mi jitali Aliya Disa ɓe anduɗa kamɓe kadi ko jouɓe théâtre min anditina on kala groupe théâtral wonɗo ɗo e Sénégal inchallah yo andu émission ko émission mabɓe donc mi invité ɓe ɗo mi yewda e mabɓe fi honɗum fi andugol ko honɗum fi andingol on ko honɗum ɓe ɓe hollira kamɓe kadi tala maɓɓe donc ha joni son falan participe ɗo nodde men kanɗa woni ko 78 116 82 38 wuuri programme mboma on kene ha mi gayna kami wonno ɗon merci beaucoup donc mi annitina on ha joni pay konko no tawni kollum ɓe fof heewino ko classe ɓe no hawji tun yo yaw o réponda on question ɗon professeur jon ari ha e pay konkum ɓiɗɗo kawan on tawi ɓiɗɗo kawan ha joni mo jooɗi ari ha e ɓiɗɗo kawan on o innimo voilà joni immo réponda question ɓiɗɗo kawan o jooɗi ɓeynimo an min landike question a towni jungo mago min noddi famille ma on foppu hakke ma komin welti fiyoɓe tawe première fois ma kanduɗa ko a posama question ɗa faala yaade répondre au table immo tum pay kon tawi kon tawni kollunde ɗani kollunkum ɓe tawni kun ni tawni ni kollunkum ɓeyne immo pay ko waɗi ni ɓeyne ta yawo yimɓe ɓen immo kako ministére de l'éducation falɗa yo ar nangama jungo gon imminama
On te ministre de l'éducation ari ha pay ko bonjour les enfants ça va mi fala ya immo araka classe do répondant ça répondit mi okete damari 1 million parce que dum do c'est la première fois hari asusano yawgol répondre question hari da hersi do wadi complexe kon hande baya ari jabi to atoni jungo dum do vraiment ko welo et puis min dum do be bedana lang hay garaton parce que ngurna ko lamu anta wa président inay ko affaire éducation la wakilade joni pay ko ala wadde complexe ka classe donc immo bayo gayni wadugol discours makko kanko ministre de l'éducation pay ko wadi ni ministre de l'éducation rekili inni haray ko nene makko o faala yo nene makko ar nangamo imminamo nene makko ari bay nene makko ari dandi tun rewben hakke makko beeti o fuddi himude yo lele na ande no woduno ala bab kawo mi meda be yide be ama kono kambe nenyande be amuno ande no woduno ala ko be gentende ande no woduno ala pay ko inni mi ciofu ka tubang jaga pay ko kun toni jungo ngon ko fi avertir gol professeur on num mi ciofi ka tubang be andi deuxième problème hebi ke hariko angal welgol haqqil joni wattama ciofede ka tuba be fo be yiltiti ministre de l'éducation yiltiti cippina onno be cippimo net professeur jom be radimo tawi be ko kawana nyawlino liƴƴi ɗi hakke ma ko welti ɗin liƴƴi ɗo bugino hakke ma ko welti fi hawjugol ɗuma ɗi liƴƴi ɗon jooma liƴƴi portimo plainte par ce que ɓaali ko yoɓira kawan sance on ɓe ari ɓe tawi sengo kaɓe mahuno ɗon teppitike problème sur problème merci beaucoup Rési Wouri en tout cas son fala nadde on nodde men kanda woni ka 78 116 82 38 mais anditi non émission oɗo mo waɗa tous les mardis à partir de 20h hay 21h ɗo wonde e min DJ Bass mawɗo futti donc ko ɗon to mi rewata mi salmina wontirɓe Yeumbeul ɓe anduɗa ko Tommy Yuri mi salmini wontirɓe Yeumbeul wontirɓe Boune wontirɓe Fass Mbaw ɓe weltanama foɗa wona seeɗa Wouri e mama Wouri wadata hebi niga satta wadata minni gasata minni wadata awai kagasata wale ma wadata mi wona mi jinna wona malaika mi anda ko wirni kono ikagasata ida fala alam apiri di eku asonki di ewa ahabi di ebo ayeni nofo bejabata hemi ni wadata he konfionu semi ni wadata sinadun gasata mi wona mi china wona mi malaika mi anda ko wirni kono sai mi ni gasata goddo sia winda ajanga anda ko wole alaka were ala ko nyame ala motako epi wada ita ala motako mene momunyo tako men ongola motako kweye lamu konfotore ko piji tati ko bido e jawdi e lamu ko dum woni fodede nurna ko yedede mi jabata hey mimi wadata no arduda no gasata ko imbebe wondete ko jama onda dete mi munyota ko joma jawdi kono mi yottota ko joma yimbe e ko imbebe wondete ko don tigi fayuda ko to ko don tigi faljuda ko dumbe jabata be wadata wona wadanisa me jodo do jango e gondi accuga satta son jabi wadata imini gasata wadata mini wadata awakomboma
si taya fama jento moja nana mi automa dengal pular kono ko sakal kilisi fama mini MC bana muta grappa kondo fila feta bolle bulle yubate porre padurta ko chaboto dekka butta fitto ta ko jonyo jokka nyandi nyama sokole fide jinna hakko sa jabi walling atonata hey mini gasata koto he ajua data. Merci beaucoup minni wadata minni gasata moma donc me weltandike kala wono men darde wontirbe ale miro waraya be salmina foto wona seeda en tout cas e salminay o manduda woni Osile Alzo be weltanama foto wona seeda mi salmina o manduda woni Ablay Diallo manduda ko grand coiffeur wondo to nge yembolo hirama foto wona seeda madam makko Binta Bari Alaji Sadio Benzema Sadio Liu kambe fo be jita kam weltanike foto wona seeda ndesan musique do koni amite musique aji do koni gasata wadata reggae koni amiti reggae koni nitu parce que no andi reggae ko Bob Marley yaltini reggae do andi o musique wa honente mi yejiti 1900 Bob Marley fudi yimude on dal 1900 donc ko be créeta ma reggae ko Bob Marley ko fudoto yimude musique reggae de san do andi dum on sai donc ko hitande ne anduda kambe Jamaica ton Jamaica ton hari nange wulayno moƴƴa Bob Marley no yalte ka yasini to kanko e payle makko den ani comme genre comme ghettoji ni fop ghetto man ani ko rastafaraɓe ɓe jooɗi ke ɓe ɗum anni affaire ji maɓɓe ɗin ha ɓe pooɗi ha paari ɓe jooɗi ke joni noon Bob Marley ɓe yimude ko ɗon ɓe Bob Marley espiri allo salamu aleykum ko ɗon Bob Marley espiri allo salamu aleykum wa aleykum salam on jarama de tan ala ton jantoni masude ɗon e jaam alhamdulillah haray ko min woni ko noddunoɗo nane landi goma on on teguimo merci beaucoup ina nen de honno juma yero juma salparo yomo yero juma salparo merci beaucoup ɗanoda men faska ko annudi men nane wonɗo faska ok merci beaucoup mi weltanike ma walla min kam mi weltanike on jarama foti merci et puis kadi ko musique reggae toriɗa musique reggae mi wattanma ay donc merci beaucoup adi on félicitation ɗo mawɗo ok merci beaucoup tous les mardis 20h on wattanalan ɗon Binta Laali Sow aray woni komi okkimo ko Lam Sow depuis Parcelles ok e kala wonɗo e darde canal on fewndo saɗo aray Binta Laali ɓuulu juuri on ok min daaray joni so tawi mi wawima hejindinde par ce que temps o no woɗɗi seeɗa sina ɗum mi ñawlotomamo ko min ñawlotoma hayna rési ko min wonma e ñawlade en tant que ami mi heɓa probléme minnama mbari ñawlan son Binta Laali e ɓuulu juuri on ha prochaine émission mardi 20h inchallah d' accord ala probléme ok si tawi temps on hejjali mum ko min ñawlima quoi a faami d' accord ok merci beaucoup a weltanama yero juma ok merci beaucoup yero juma o weltanama depuis ton e face merci o ba star Monica officiel kanko manduɗamo ka page Facebook o incroyable merci beaucoup o weltanama foto wona seeɗa reggae ko musique fotoɗo Bob Marley kamɓe ainsi ko ɓe fuɗɗoto yimugol e nder san tawi nangue no wuuli e 13h o musique Bob Marley yimata ɗon hono Apollo Soldier kinki tank Bob Marley est ce ɗon andi o wattanoki paɗe nangue no wuli jaw o wattanoki paɗe kawdari ɗo nangue no wuli Apollo Soldier kinki tank restaurant rasta kinki tank seede nangue no wulno moƴƴa o nanay o ko yimatane seeɗo eno rasta kinki tank oyoyo tan on oyoyo ɗon naka gimol tawa ɗon andi artiste ɓen kala situation arɗo ɓe wawi inspirade nanguen no wulde nanguen koyɗe makko ɗen no sumude nanguen no tampindemo no restaurant rasta kinki tank ɓay nanguen fuɗi kama tampinde on tuma o ɗumani on oyoyo tan oyoyo tan oyoyo tan oyoyo tan koɗongol gamol maɓɓe yuri merci beaucoup mi weltanike kala wono men darde nodde men kanda woni ko 78 116 82 38 mi weltanike kala wonɗo men darde temps komin heddori kon ɗuuɗa donc no heddani men temps seeɗa mais wuuri si tawi wuris boy fala on paari joni tegamo ndesan fala hakkilla yaye e lamasidi ɓe o rewɓe no ka rewɓe alanirayoyo mere yanga talang
Marifala, Marifala. Merci beaucoup, Wiris Boy. Manduda Mwadi. Don't have to keep on fetch. I to keep on fetch. What is by yo? Kalela lova ya. Fala, Ambo Marifala. Fala, Ambo Marifala. Fala, Ambo Marifala. Fala. Ruby. Oi, hello. Assalamu alaikum Jarama. Anjarama. On tanya afia. Jantum nalato. Alhamdulillah. Honno market do no dame honto. Utekino me market. Tekino milbari. Hey, Tekino milbari. Depuis Gayo. Tekino milbari. Alhaji Tekino. Duro, baby Duro. Wow. Aku ni Allah Turo. On tiki ke jodi nonka. Alhamdulillah. Baby Turo. Merci. Noai nalatong. Jam dungara la pala ya wana non Tekino. Tekino. Est-ce que me wawa fejinde musique techno parce que andi émission fayda ko inete ko émission Guinée émission Pular joni ya wana warande bintalali yawa ala ndo yidi bintalali so Ulunjuri ko ida nede den ala jarama dande wela munyorto dum don nani. Merci boy. Okay, merci beaucoup. Odo onente oya kadi oya so yero juma mo landino en kam kadi Bulunjuri wuri dawame mo programme ande den soka acce mo fejjera tona nang o musique Wiris Boy joni arten ka plateau men sabbo hirane may Ambo Marifala. Come fala fame wadai. Come ngedi le fauta me wadai. Hey wasere na di me wadai. Hey joko juba ben fame wadai. Nata tono yalta bona tale fui. Ko fale kadino di donna la landoi. Mengula tale goto wadina le boy. Mbodi dino wadi wadele goy. Ambo Marifala. Fala dawa wala nala. Ambo Marifala. Fala dawa hala nala. Bata holo fahale. Fala Ambo Marifala. Alele fogai wadi. Batale hui kadi fale. Budi na wadi ko fale. Jubela babe ko fale. Bata holo foi fale. Kohidu dale fogai wadi. Aduna ko velo fale no duni. Aro wade ngoi fale havela. Fala Ambo Marifala. Fala Ambo Marifala. Fala Ambo Marifala. Fala Ambo Marifala. Ko ala nafa yanga tame. Ko di achukadi namba dodala. Ko dari de achuna bodala. Ko fale wadi. Badolanda fijana ngida hamonambi. Balo yo wakido kadi fale koni. Ko fale dudi wo kadi yanga kaina nai. Dari ba wongo na birai kadi. Fijana le hamonam bani na ledo. Waden fale de velo yelando. Ida falo moula na borelando. Ko fale na batambi ndadan kodo. Rebe no karebe. Dari na wauda gido ede. Ye wongo no fami. Mohandi fale mo wabi. Achuna balando. Ko fale den tegilan ko bambang. Ko waduda hidalan ko tantang. Ko number one daddy de no wauda. Bado kadi wada ko fal. Idu dale fo kadi wada lang. Ko joni dalang kadi fo banalang. Ko nabadale wo gida fami goy. Kasudu kambandi ko fale jigoy. Anga hula tadara fale kodo. Achuna bodalang fale koni. Kida mola bosa fale kodo. Kami hula tamaha weta dundo ko fala Ambo Marifala. Fala Ambo Marifala. Fala Ambo Marifala. Fala Ambo Marifala. I do
fala hombo mari fala me ganiti non wuris boy ko artiste jo mardo tala himoton depuis yembol me ganiti non ko jibinande Tambacounda mo anduda ko mardo tala donc artiste jo mo anduda bientôt mo way tawede artiste be anduda ko représente be culture guinéen do Sénégal musique guinéen do Sénégal à travers musique ko yimata kon sondari vidéo mo on yeyi à travers style makon ba on anduda joni musique c'est le marketing musique haadal tun ko yimugol musique ka forme dum no foppu no way yeyde musique on donc wori courage wuris boy me salmini wonti be Tamba ben DJ Ousmane Ba depuis ton e Tamba o weltanama fota wona seeda simi wi don mi ya hakanduda woni parcelle mi salmino mo anda woni DJ Alpha mo anduda joma wondo radio télévision fulbe donc wado émission yaadu safari mi weltani ko mo fota wona seeda hanki hari meden invité no ton merci beaucoup mi weltani ke kala sivuno do men donc mi weltano kala wondo men darde o saydo en tout cas wade partager émission wadon aimer wadon commentaire donc hare weltanama fota wona seeda mi weltani ke kala wondo mi sivude o saydo mi aniti non tan ko heddude men kon duuda kono hatta kadi techno 1000 mi weltani ke techno 1000 depuis ton e Grand Yoff mi weltani ke wontibe ton e Grand Yoff malado depuis ton e Grand Yoff o weltanama fota wona seeda mi jitali wontibe ton e Grand Yoff mi salmina o manda woni hakkila yeyi o mandoda woni Siradio Sabi Diallo depuis ton e kandoda woni ton e Parcelles merci Hamidou Sista Asi merci beaucoup mi halta mi ron kay jitude o mandoda woni Hakim 224 mandoda il fait la fierté de la il fait la fierté communauté guinéen wonbe de Sénégal surtout comédien be wonbe wadde théâtre madum wonbe wadde ko kirdi ben sondari vidéo ji makko din hebay millions d'abonnés donc dum non kadi ko fierté merci beaucoup c'est l'ambassadeur Fourian ko ambassadeur jo communauté guinéen comédien be wonbe de Sénégal donc merci fier de toi mo anduda le 2 octobre on odituno kanduda woni tonge centre culturel de Tasek merci beaucoup Thierno Paykou mon ami mon frère merci weltana mo fota wona seedo donc men salmini kala wondo men da nodde men ko 78 116 82 38 tan ko hedder don kon duda lamarno iswa dibuy kono mi maraydi ha prochaine fois wuri si tay woni bolon juri honete odo Binta Laliso bolon juri on tay pari da waymo tegude sen arti wa wayndirgol e téléspectateur be wonbe darde émission sabbo hirande allo assalamu alaikum alla jarama allo duite wolin telon seeda allo mini duite wolin telon seeda allo 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 oh il est parti merci beaucoup hare so noddi men men toroton tun duite volume télé on seeda wa famodirgol donc so noddi men on jentori ke ka télé il y a quelqu'un allo il y a quelqu'un Allô, allo oui ça va bien? Nalaton tu vas bien Oui, je vais bien. Et toi? ça va rek alhamdulillah No wondar. alhamdulillah ida jam Yonno e jang anno. alhamdulillah honno ma keteda do nodda men honto Men noddama Grand Yoff. Grand Yoff no be Grand Yoff wadi Ibe jang. no welande on Eyi. kori ɗon ɓanni ɗon hirande takko mon ɗon Inda? honno ineteɗa Min ko Fatumata. Fatoumata Diallo ba bari balde so honno Diallo mo Diallo jalanali himenda mala Diallo jalata Diallo no rawna hino musikita ɓe mi anda wo ko yanjindaro ɓe waɗa tuggetore Ayi goy. fimon ko dow goy hakkude Allah Ano fala MSD. MSD Oui. hombo e majji wala komo heɓuɗon wo MSD Sisasi. MSD Sisasi. MSD 606 Wow. kombo katamo Na okka mo Khadija. ɗo komo porte parole ma ɗon ka E wa Guinée fo. eyyi tawi jiddu porte parole ma on dariɗo takko ma ɗo no innama ko ñama ko ma ɗum ko takku porte parole ma allo
Oh, merci beaucoup kanko merci mi weltanike mo depuis ton e Grand Yoff donc wuuri da wala jonnitude numa inde nde wuuri merci mi weltanike mo depuis ton e Grand Yoff mi weltanike wontiɓe ton Grand Yoff mo lando e masde donc wuuri mi faala ko ɗo mi andata régie si tawi ko n'importe quel régie si tawi ko régie Jama TV régie ji heddi ɗin ko ɗo mi andata différence wuuri mi faala ya tokkidira nan ɓulun juuri ko ya ha ko ɓulun juuri wona ko yiɗanede Allah jarama soda ñawda ɓuuri sodugol ko ñowali e masde ara ɗon waɗa papa allo salamu aleykum allo ɗuyte wolintelon oui allo allo jarama nala ton jantum on fo yaali oh fo yaali foyi il est parti merci beaucoup wuri kollindira nan oɗo henete ɓulun juuri on e oɗo oya ya haka ɗuma ka rond point oya ara waɗa ɗuma honente voilà merci mi sikki a faami ɗo may daren e manoɗa woni ɓulun juuri e MSD on joni arten ka plateau men sabbo hirana may merci beaucoup madame Kanté la princesse o manduɗa woni Allah hinno yaafo mori jeli Kanté ɗon andi ko ɓiɗɗo makko jiwo makko lapaɗon ni ɗon andi la belle voix o manduɗa woni ɗum ɗo taju on so yi o wawi ƴettugol musique manduɗa ko musique manduɗa musique mettuɗo yimude surtout ko on musique ɓulu juuri ko yiɗanede ɗum na won ɗo wawi ƴettugol ɗum yima awe merci beaucoup o ƴetti ko kanduɗa woni musique Binta Lali Sow o waɗimo rendre hommage ɗum ɗo c'est très important ndeɗa waɗa rendre hommage goɗɗo hara tawa mo wuuri ko fewno gurdam makko ɗum ɗo Binta Lali mi anda fewno honto wonno ko attiyide o musique ɗo kono o musique makko o musique ɗo mo anduɗa Madame Ba Kanté waɗi ɗum weelimo fota wona seeɗa donc mi andina on Madame Ba Kanté awoy ko ɓiɗɗo yimowo ko ɓeygu yimowo min kadi komi haalowo allo salamu aleykum allo on jarama nala ton jam tun on no way no marsude eyyo no jemma o no welde seeɗa allo ça va no way no welde alhamdulillah ok honno ineteɗa ɗo nodda men honto men wona bene tali no ɓe bene tali waɗi no ɓe bene tali waɗi ɓe jaam alhamdulillah inde ɗen honno inete ɗon honno inete ɗon inde mon Oh, merci beaucoup mi weltani kam en tout cas so noddi on wattana ila ka concentré ɗon ka téléphone mon so inni on jentoto ka téléphone mon ma ɗo inno yewtida e goɗɗo fi yewtude men metta fi donc merci beaucoup komi haaleno Madame Ba Kanté ko ɓiɗɗo artiste jo marɗo tana artiste jo manɗa ko international woni Mori Jeli Kanté Allah hinnomo yaafo mi ganditi noon haɗal ɗon ko ɓeygu Sulbens R&B boss mo anduɗa kanko Sulbens en 2016 o yawno o tawa e o compétition RFI mo anduɗa prix RFI o ari o ƴetti ɗum en 2016 o arti la Guinée jama o jaɓɓimo mi anditi noon Sulbens nini mo tawa e jeune artiste ɓe anduɗa ko artiste ɓe représentoɓe la Guinée international donc ɗon andi musique makko mo yaltino ɗon ko enata e nalena nale ɗum on ye analena namne ka soro ɗumane merci beaucoup on musique no tawa e ko ƴettinimo on trophée prix international donc allo salamu aleykum allo jarama to nala ton allo jarama nala ton
jam ko hiɗon e jam jam ko honno innete ɗon ɗo nodda men honto Boubacar Camara Boubacar Camara Boubacar tanamuna alhamdulillah tanamuna minni tanamuna tanam feñere ok ko ɗon men haaɗi bisimilla ma Boubacar mi émission mo ngono laba ok merci miɗo faal nodda ɗo e Colobane no ɓe Colobane waɗi ɓe Colobane e jam ok bisimilla faala teganolan ɗon moy waɗa digem waɗa waɗa o waɗɗo masque on ka waɗo masque on so makko ande kiriye ɗum mi andimo ko kanko falɗa eyyi kanko faala habbi on nani ok Boubacar Camara ka eyyi Boubacar Camara nam probléme yomuna probléme o ala mi gaddantemo joni inchallah ok so tawi tan o hejji sina ɗum simi waynike hatta simi waynike mi wawimo tegugol ɓawo ɗon on faami restez tun concentré gonga ɓeya on kay minen kam meɗen concentré ni meɗen e mon ɗo ok tous les mardi à partir de 20 heures haara ko enen wondi ɗo ka émission sappo hirande inchallah ok merci beaucoup merci Boubacar merci merci beaucoup Boubacar merci kala wonno men darde wuuri ko hombo wuuri ko yaltinanin kollu hande a waɗa a yaltina Allah big up joni ko ɗuma time what is the time il faut ko haalenga ngale e ño'ay téléspectateur ɓe ɓen wuuri what is your time yo heddagol what is to your time yo heddagol yo anda merci beaucoup mi weltanike mo donc ɗo gandi ko honto mi wonno ka Soulbens ko artiste jo anduɗa ko artiste jo international o waddi fitirine artiste ɓe ɓuy kanko manɗa woni Soulbens ene goɗɗo ka ligne allo salamu aleykum allo jarama nala jantugu ɗo e jaam alhamdulillah honno makete ɗo noddamen honto enen make Kadiatou Diallo meɗen noddande puis zone de captage Kadiatou Diallo zone de captage no ɓe zone de captage waɗi ɓe jaam alhamdulillah émission mo ngono wela émission sabbo hirande eɗen bandi wawle eɗen bandi ɗo hirande nden kono noon ɗa andi mi ala appétit hande moƴƴa min noon lammari appétit hande andi mbaɗa appétit hande ko kilo 50 mi ñaami mi ittirikoje mi ñaami 50 kilo mi yari mi ƴakki mburi kilo 10 aɗa witata e paani café aɗa witata seeɗa ni ɗa andi farine no manque aɗa witata seeɗa non kono min heƴay way ko mi ƴakka ene kon ɗum fawanɗa kon ɗum maranɗa men ɗo hirande ko guerto kako hoppuno ga kala ko min jiɗon hino nder ga anni minen komin domoɓe bunguɓe mi anda hoore amen on taway ka domaɓe bunguɓe no no zone de captage kodi joni ndiyan ɗan tampinali on toon par ce que non joni ndiyan ɗan ɗoytike toon ɗoytike alhamdulillah seeɗa heddire kono mbiɗa wawi débrouillade men lumba o fuɗɗike heɓalɓe gaddande ƴanɗe ɗen o fuɗɗike yaade joni o watta yawgol o fuɗɗike yawgol yaha bungaleeƴo on men leeƴo min watta cappe voilà par ce que ɗani ndiyanɗa sino toon koni ko pino fawoto ma ɗum kaaƴe brique haare toon ko 5 étoile yahugol ngol ko cikkagol nan noon émission mo gon moggo heron yoni ou bien awoy ko saabu hirande waɗi mi yejjiti gasi joni miɗo hokkan ɗon fo kala mi ala limude sin limi mi juuwa mi hokkima an tawditi cash awoy e hombo mi hokki Linda Diallo depuis mi ari tali merci beaucoup Linda hokkanamo musique makko ɗolla wonu moƴƴi ok merci min daara e musique aji ɗi ñokka kadi yetta bari ɓen fo ne ok ana monsieur ko bari merci beaucoup weltanama minni hakkude ma Allah mardi arowo 20 heures a daara émission o ka inchallahu rabbi inchallah émission mo wonno weli no yeelaw hay ɗum iɗa hocco cikko ɗo no foti han min noon lan neyde pourtant min milan ɗuuɗi kersade min ɗan on noon ɗa wawi taale tindi ɗin awa ok merci beaucoup a weltanama
Ciao, bonne nuit. Ok, jarama, merci beaucoup. Ok. Merci, o weltanama fota wona seeɗa wuuri ndar ɗon ko bo musique mo fawande mo no moƴƴi ko homo heddori ɗen heddori MSD ɗum ɗon ko après fawaten ɗum donc temps ko heddori ɗon kon ɗuuɗa ko ɗon tumi rewata mi weltano kala wonɗo men darde o sayi ɗo ko ɗon tumi salminta équipe technique Jama TV ɓe annduɗa si golle ɗen laɓama ko barke ala mabɓe woni totta ka caméra ɓawde annduɗa si caméra on simi arno tun adumi fuɗɗade émission on caméra on ɗani inni huɓɓata hande goto yiyata lan koko moni hoccade goɗɗo rentata lan mi weltano caméra on taw mi weltano caméraman jom mi weltano o mo annduɗa woni régie caméra on no wawi huɓɓude kono si régie ñoƴƴali bouton o wawata yiide ko caméra woni hollirde kon donc mi weltanike kala wonɗo men darde o sayi ɗo mi weltano wuuri mo annduɗa kanko wonno ka régie o weltanama fota wona seeɗa mi salmina groupe hawti feere depuis ton e yembol korka o weltanama fatou onete prési depuis ton e yembol o weltanama boubacar médan sen aliou café groupe ballal jama fof weltanama mi anditinoma mercredi safula mardi arowo min daara invité ɓe min adda ɗo ɓe annduɗa min yewtay fi théâtre gonga fitale tindi on mi yewtay fi théâtre donc mi weltanike kala wonno min darde mi weltanike mbayi mo annduɗa kanko woni ɗo kala inde haalande ɗo mo nottude nde ga mi landitoma oui parce que mi haalay rek je parle toro merci beaucoup allo salamu aleykum allo salamu aleykum aleykum salam o jarama nala toon jantu no marsude seeɗa inde nden ɗa noddami honto hono inteɗa ɗa noddami honto Idrissa Dakar Idrissa Diallo kaba bari balde so Silla Idrissa Silla noɓe Dakar waɗi way Dakar ok bienvenue Idrissa ok kon no yiiɗa émission o Idrissa émission no weeli kanko mon darde ɗo joni joni ok merci beaucoup ɗa andi ko hombo jour e hombo heure watta non tan mi andalde tous les mardis à partir de 20h tous les mardis à 20h à 20h sabbo hirande ok ko hombo weltantoɗa ka émission ko hombo weltantoɗa ɗuyti télévision wuri okkumo ɗum ɗon ɗuytu télévision jentoraka téléphone ma Oh, il est parti. Merci beaucoup Idrissa depuis ton e Dakar. Mi weltanike mo mi weltanike wontiɓe ton e Dakar, wontiɓe Fass, wontiɓe Colobane fof ɓe weltanama, wontiɓe région de Dakar, wontiɓe région ji ɗin fof kadi mi jitali, wontiɓe Tamba meɗe wawi iwde ɗo min salmina wontiɓe Tamba sikkonko ɗo min hatta ɗo min yaaha min salmina wontiɓe Kaolack sikkonko ɗo min hatta ɗo min yaaha min salmina wontiɓe Kédougou, wontiɓe Ziguinchor, wontiɓe 14 région du Sénégal ɗum fof ɓe salminama mi jitali goto donc Idrissa Silla a weltanama fota wona seeɗa donc prochaine fois siɗa noddude aɗa wiyta télévision jentoraka téléphone ma pour nanodiral ngal ɓuura welde donc mi weltanike kala wonnoɗo ɓen darde cet spectateur guiɗo Jama TV donc mi jonno rendez vous koko anduɗa woni mardi arowo à partir de 20h ha 21h kono min anditti noon Fatoumata Diallo depuis Grand Yoff yo habbo MSD makko no arde simi iwi ɗo tun ko MSD woni arde donc mi weltanikemo mi weltanike kala wonnoɗo noddude yeero juma weltanama kala wonɗo men noddude weltanama Tekno merci beaucoup mi sikki tun a yi o musique mo anduɗa woni ɓolu juri mawnoɗa landade o merci hari ɗo wonduno e payko mum ko DJ Bass mawɗo futti takko seeɗa o jiyala nebbantouré ino manque guiñerni hako si hawtama si yona merci beaucoup mi jonnon rendez vous mardi arowo inchallah wuuri mi faala ya wannan générique on hara kuppallan quoi hara kuppallan waɗnala générique on hara kuppallan générique on hara kuppallan générique on hara kuppallan